Abog taga aman 19 nga minutos mo naglalabas. 20 minutes nga patalasas na jay. Baka nagkamalita ka mo timpisok. May nagbayag. Anyway, aksubsubli abo, ti pagkayam yung manong Jun Seriales, sa katawid dyan magpastor, dito lang abo, numero 1 nga programa ti entire region, kung naman lang and of course worldwide abo. Adda kami Manen, dito lang abo kasamitan nga radio station ti entire Cagayan Valley, 97.7 Sweet Radio, Santiago City, nagsamit. Itatanga ka nito abo, kadwa tayo, dati nangabak, iti electric fan di kalma, idea na misa ka Domingo, nangabak iti 1 unit desk fan, courtesy of Vice Mayor Melvin Cristobal of Ramon Isabela. Iti sunata nga pinugton na ka datay tikka. Ayan. Iya pati nga roten. Balong si kamati mga ibaga tinagan na ka nalipatak si kati makin-text kanya na Alice Lazaro of may katuyen na kabsat. Afetsaga Isabel. Asi diglaeng gayam. Iti gayam lugar ni board member Fred V. Alili. So, please be seated, kabsat. Ayan, tuwa taman nga aga-announcer. Nagatayo mo tatugaw mo. Iyasidig mo pa eh. Ayan, umasidig ka pa ibiin. Okay, good afternoon, kabsat Alice. Nagatayo ka lata. Naibag nga malamet, kabagis. Ayan, apo kabagis. Anyway, so nangawak ka, iti may isang electric fan. So, how do you find, adda kami manan, kanayong kansa nga mga abak. Swerte-swerte lang, sir. Ayan, chamba-chamba. And naglai ka nga ng pugto, Gigi, sunata iti kalabas nga tekka. Ayan, so for you, anya ti tekka? Sige man? May isang kaslalo ti it. Gecko in English. Ano ti English na? Gecko, ayan. Siyempre, iti karakter titik ka kada jay no kumapat, nariga nga ikaten, that's tekka. Ayan, so tumaadir ka nga tahan, misakti nagadayo ngamin. Ayan, tumaadir ka latan. Sige, sir. Thank you. Ayan, sir ka mo nga, sir Manong. Okay, so kablaawa mo, kita. Once again, congratulations keng ka. And sabi lang ko matag agtul-tuloy lang sumalasali ka katagiti babasit lang nga ako tayo ito yung programa tayo kaya gundaway mo nga kumablaaw katagiti kaya mo nga kablaawan kablaawak apo dagiti kababayan ko nga taga-Itiage makasta nga fugab di kam atanan. Wow, lagyan nyo. Sa Itawis po, makasta nga algaw ni kamungamin. Oh, nagmayaman. And of course to your family? My family, to my husband, Mr. Gameng, to my son, Ricky, kasalukuyang nakikinig ngayon. Oh, api Mr. Gameng ka, Lazaro ka? Miss Lazaro, sir. Miss Lazaro, oh, okay. To my mother na nakikinig ngayon, Mrs. Lourdes Ligayo Lazaro. Oh, good afternoon ka nakita mo amin Itiage. And ano nga barangay Itiage ka di? Kabugaw, sir. Kabugaw. Katagiti Kailocanuan. Oh, kasi no kadayo ti Kabugaw from the urban. Sentro mismo di jay? Just back of the Catholic Church, sir. Yun, nagkantaan tayo di. So, nagkanta kami di jayan na matanda anak launay. Ngayon ti reception na sa Bali eh. Alician sa ti reception na idi. Anyway, thank you so much for joining. Kaya't mabalin mo nga ayawi din the electric fan. And lastly, anya ti profession ni kabsat nga Alice? 27 years in the service as teacher 3, sir, sa Castillo Elementary. Teacher mo, gaya maestra mo, gaya misuna, teacher 3. Kaano ka nga rod? Anya, kaano ka nga agbaling nga master teacher? Awan san sir, numa-approvean DJ 56. 4 years from now, mabalit ag-retiren. Oh, kaya mo when sa bagay ko nada nga rod, if you retire at the age of 55, matay ka ito no 80. Ayan. Haaman, kasi dyan iti mabasbasak ti Facebook. Ngayon na ag-retire ka at the age of 65, kung nada 65 di retiring age, 67 na tayo ka. Nasapsapa ka nga matay. Ngayon na, dito ti stress. Hamo ma-enjoy nga talaga. So,
iti dawat ko sapsapa retire ta no enjoy mo pa di maalam nga benefit at lamsam nga kung kunata. Nagpa-share ka madam. Pa-share ka. Abroad kasi. No, madanon sir Ayan. And, Gasat. once again, thank you so much, Kabsat. Kat kabayatin ti panangalam. Iti daytang award kit kantain ulit ni Jan Mark. Itay sonata nga nga bakam. Iti paulo na balong ajikat? Tika. Agur ka tabiru ko dayjay. Biru ko di lyrics ko. Partakam. Okay nga Rod, iyawa mo dito headphone. Adda mo dito headphone na si nakapsot. Sukatamon. So once again, thank you so much. Kat alaam latta di electric fan and kat handa ka nga ito. Okay, sir. Congratulations. And when Picture. Selfie. Ata barbaro nga cellphone mo man. Madi nakakastang nga din isunghan ko nga si cellphone. Okay. Ada ebidensyan. Ebidensya. Okay, once again, thank you. And dito yan ni Jan Mark to sing. Atin nga baka nga sonatang Ilocano version ti kahit ayaw mo na. Ayan. Mabali mo iya. Iyawit yan. Thank you. Dito nga rodan ni Jan Mark. Tugawak ya. Agtugawak. Ang balik ka mga tumaadar yun. Agid da di takot. Apo, ayan. Mabali mong ikabil di classroom ka mo kakurang ti ventilation iti public school. Ang arad dito ni Jan Mark. Yan, ingat ma'am, ingat. Uray no gura emday toy no mo agianak tasidong mo Live dito, alive. sagutan kat kansyon ko Kapsot. uray pay si kaket na maliwen si kalataket dungdungwen uray ko nam saanen agtaray aglagto ipukaw ko tinagan mo panunutek langin amin ket awa nagpaiso no abay amasapul mo tagbalkot kalikagum ko di ka kumanlumik ko pagtungtungan ta aguray isardeng mo di nagpanawan urnusin ta kumaday toy sa umladay taasaan mon kayat ngem nagpanunot ka kadi ayat dekat adekat syaket dumaket adayo nga adayo apay umadayo agala Allah agala Allah ka agala Allah ta agala Allah agsubli sa kanto menen lumisi tumaray ka abumanes bes umarakot pirmi nagrigat no di mun ammo ti panam no syak nga tapay ket pabus uyam wenno uray nga tan marirwan agtaray aglagto ipukaw ko tinagan mo panunutek langin amin ket awa nagpaiso no apay amasapul mo tagbalkot kalikagum ko di ka kumanlumik ko pagtungtungan ta aguray sardeng mo di nagpanawan urnusin ta kumaday toy sa umladay taasaan mon kayat ngem nagpanunot ka kadi ayat dekat adekat syaket dumaket adayo nga adayo apay umadayo agala Allah agala Allah ka agala Allah ta agala Allah dekat adekat syaket dumaket adayo nga adayo apay umadayo agala Allah agala Allah ka agala Allah ta nuapay amasapul mo tagbalkot kalikagum ko di ka kumanlumik ko pagtungtungan ta aguray isardeng mo di nagpanawan urnusin ta kumaday toy
Sa umladay taasaan mon kaya ngem nagpanunot ka kadi aya. Uray no gura em daytoy no mo agianak tasidong mo uray addan kasukat ko. Congratulations to Madam Alice Lazaro. Yeah, kitaan nyo man, karuba. Oh, maestra, dyan na nga bak. Iti may isang electric fan. Ket iti na minsan, ket ni... sino din na minsanan, Manen? Electric fan? Yes, electric fan. From Macomat, Quirino Province. Quirino Province, med. Yan. So, nagkagasat po. Dagiti pagkayam tayo nga na naanos nga tumutong iti programa tayo. Ket pagyaman namin po, dagiti sponsors. Idi na minsan, it's Vice Mayor Melvin Cristobal. Ket itatamet ni Apo Ninong Danny Vizcara. Ayan, running for Vice Mayor. Iti ili ti Ramon Isabela. Ket ingana next week, mang tatisuna. And of course, LPGMA. Ket ito'y makikita yung apong plancha dito yung likod. Ambi kada electric kettle. Ayan. So, tandaan nyo po. LPGMA number 75. Kada kita balotas yung. Okay, may nag-message. Sabi ni Antonina Gemma Ramos Tamani. Hello, ading GM. Pabati man ni Lakay ko ti happy birthday. Lakay. Wish you good health always and many more birthdays to come. And we always love you. Naparagay sa mantay kawitan. Thank you, FDD. More power and God bless. See you soon. Kung naman ang Mary Jane Padillo de la Cruz. Naipanggal daw karuba manong pa-request mantay si katibak nang ko. Agyaman nak manong din GM. More power and God bless. Wala naman dito ni number 1 barangay Kagawa dito Rizal, Santiago City na imbang nga malam yung ading June. Uray lamabang aram to'y puso ka mga ti boses yung aduwa. Makaikat ti banog. Kablaawang man ading tay kumpare kag birthday ito bigat. April 1, 2019 nga ni pare Dani Ibana. Ay, ni Sir Danilo Ibana of Department of Agriculture, Ramon Isabela dito ay. Aha, kukunan na dito ay para iba na iti please Ramon, agnanayon kuma, ta programa yun, ta aduti, maparparagsak yung ading. Salamat ading, kuna namat. Ayan, good afternoon, matking ka, Manong Nestor, and of course, kinibakot mo nga, kaano lang nga napanjibalay, nala na jibayad ti ticket, ta iyan announce ko na, di na mo alaalaan ti ticket, di bayad ti ticket ko na, kaya sinadya da jibalay. Okay nga ro, diti oras, 32 minutos, kalpasan iti alauna ti aldaw, kat... Wala dapat nag-message sige, lang sakbay nga manging Facebook Live. Gandang tanghali po, nakakaliw po talaga ang programa nyo. Pabati naman po family Santiago dyan sa Ramon Isabela at sila Tatay Amboy, Nanay Uping at ang mag-ama ko Jolan Ramos at Jetly Ramos. Andyan po sila sa Ramon Isabela ngayon at lahat ng mga taga nagtipunan Quirino andyan ngayon. Patugtog nyo nga po yung Beautiful in White. Ano ko na? Beautiful in White. Salamat po. Ano ni Jess? Ano na gana? Jess Leah Ramos. Ano beautiful in wipes. Siyempre, mas mametro pa nung na-wipes ang data. Okay nga Rod, may sapay apo nga pares iti LPGMA nga pagpaborkan ti danom when electric cattle. Can of course, adamo tumutawag kanya ako no kaya hanggang masangudan kakasik ka mo sa sinsyakan. I'm busy. I'm busy. Message mo kami na. Okay, may isang plancha kan may sapay nga pagpaburukan ti danom ti imam yan na piya brasa kita kayo. No amoy ti paulo na dayto nga sunata. Ayan. Kaya lang sa Bality Style mitata dapat tumawag kayo apo dito yung official landline tayo. Ayan. Dito yung 0915-071 3686. Wan. So iti birbiro kami apo dito tumawag. Awan iti next santa tangkan ito. Takay kaya medyo na parpartak. So iti mabaling nga sumali everybody nga makaamo iti dito nga sunata. Naipas nga apo dito nga sunata iti dekada 70. Kat ambok nga amoy dito ay wino 60 sa dito pa 1960s, wino 70s, whatever. At yung order na po dito tatlag nga sunata para iti dito nga oras. Mga bak iti may isa nga plancha kan may isa nga pagpapurukan. May isa set data courtesy of LPGMA number 75 kada kita balota show. Dahito yan iti datlag asunata. Goodbye to you, my trusted friend. Pangan. Semplang sa iyo. Ulit ang tagarag. Semplang nakikita. Ada tumatawagan.